Addaak dito'y sang kabasit agardin ko. Addaman ti pakitak kada kayo. Sabay ti amin kablaawan kayo. Itinagan na ako tayo na Hesus Kristo. Idikalman natutuod dagito'y mula apapaya. Tatangkat nakaindada gapo kininteng nga bagyo ngay may bimisita nadalapos na dagito'y mulak apakaisuna apapaya. Nung nagustuhan nyo tuwing pabuyak kada kayo dawatek nga road nga ag-like ken iseryo daytoy nga video. Thank you.